Dobrodošli u još jedan video na našem kanalu. Ako to još niste uradili, molimo da se pretplatite na kanal. Danas ćemo pokazati kako od 2,5 kg drinjaka napraviti i sok i džem. Znači, prvo ćemo napraviti sok tako što ćemo nasuti u zdjelu drinjke i preliti ih vodom i čekati da drinjci pobijeli. Kada drinjci pobijeli, onda ćemo ispasirati malo drinjke, procijediti sok i od preostalo ispasiranih drinjaka napravit ćemo džem. U nastavku videa ćemo pokazati kako se to radi. Nakon što smo oprali i prebrali drinjke, dodat ćemo vodu. Prvo ćemo drinjke istrijesti u zdjelu koju ćemo kuhati. Sada ćemo dodati vodu. Kao što smo rekli, 2,5 litra na 2,5 kg. Sada ćemo staviti drinjke da kuhaju. Otprilike negdje oko 30-35 minuta. Ili dok ne pobijeli drinjci, zavisno koliko su zreli drinjci, znači kada pobijeli, kad promijeni boju, onda ćemo skinuti. Nakon otprilike 35 minuta, kao što vidite, drinjak je izblijedio. I sada sok možemo procijediti u drugu šerpu u kojem ćemo dodati šećer i kuhati. A drinjke ćemo ostaviti za džem i propasirati. Kao što smo rekli, procijedit ćemo sok, a ostatak drinjaka ćemo staviti i ostaviti da propasiramo za džem. U sok ćemo dodati kilogram šećera, znači ovdje ima 2,5 litra soka i dodat ćemo kilogram šećera. Šećer ćemo promiješati i staviti na vatru još nekih 20 do 25 minuta da se šećer rastopi. Onda ćemo na kraju dodati jednu kesicu vanilije i šećera i 1,5 limuntus. Povremeno skidajući ovu pjenu koja se nakupi na soku. Dok sok polako ukuhava, mi ćemo propasirati drinjke za džem.
Nakon 25 minuta kuhanja dodat ćemo vanilju i limuntos. Pomiješat ćemo i pustiti da se kuha još jedno 3-4 minuta. Nakon što smo sve drenke propasirali, dodat ćemo malo već prokuhalog soka. Onda ćemo dodati šećer. Na ovu količinu smjesi dodat ćemo oko 700-800 grama šećera. Dobro izmiješati i staviti da se kuha. Otprilike negdje 25-30 minuta. Povremeno skidati pjenu koja će se nakupljati na smjesu. Nakon 25 minuta kuhanja i konstantnog miješanja dodat ćemo limuntos i vanilin šećer. Na ovu količinu dodajem 1,5 limuntos, 1,5 vrećicu limuntosa. Jedan vanilin šećer. Pomiješamo i ostavimo još 5 minuta da kuha i onda skinemo sa vatri. Sada ćemo džem skinuti sa vatri i staviti da se malo hladi. Nakon toga ćemo ga sipati u tegle koje smo zagrijali na 100 stepeni u vrelu. Džem treba biti malo topao i tegla moraju biti topla. Gotovi još topao džem ćemo sipati u topla, skoro vrele tegla. Isto tako ćemo raditi i sa sokom. Kada napunimo teglu, zatvorit ćemo je i okrenuti da se akumira. Kao što smo rekli, isto to radimo i sa sokom. Dakle, 2,5 kg drinjaka smo maksimalno iskoristili. Napravili smo sok, a od ostatka smo napravili džem. Ako vam se video svidio, vi se pretplatite na kanal i lajkujte video. Hvala vam na gledanju.